urukundo we reka mwitabe idabandi yitaba urukundo naribi allo mubaraje mumbabarire nari nibagiwe indese oya reka mubayizane nkwemera fo sawa nawe iyo kumwemera ngo sawa gatsindwe bye nari nibere mu mahoro turi kwivugira siko bijyanye Munyakazi easy aho Munyakazi easy iyo yibeshya ntashyiremo iyo space yari gwitaho Munyakazi easy nawe utangiye useka. Amazina nyakuri yitwa Itayiwacu Bruce, akaba azwi ku izina igitangaza Bruce Melodie, Munyakazi n'andi mazina menshi cyane bagenda bamutazira bamwita. Kandi ni umuhanzi akaba inkingi ya mwamba muri muzika nyarwanda harubihakana. Uyu Bruce Melodie ni umubyeyi w'abana babiri, akaba yarashakanye na Catherine Umuhoza. Uyu Bruce Melodie kavukire yiwe ni mu Kajagari ka Kanombe, aho benshi bita mu Kajasi. Akaba ari naho atiba muri ino minsi muri Kanombe, ntabwo yigeze ava ku ivuko. Ni umunyabigwi wakamejeje, navuga ngo ni umwe mu bahanzi mu nkingi ya mwamba dufite bakora kandi bakanagaragaza yuko bafite karate nyinshi cyane za bimwe mu bikorwa byiwe agenda agaragaza. Muri ibyo ngibyo natangira nguha nk'ingero za bimwe mu bikorwa byiwe yagiye afungura bimwe na bimwe, haba ari gufasha abahanzi. Bruce Melodie yafunguye rebo yitwa Igitangaza, azamura Kenisoro na Juno Kizigenza. Ikindi yabaye brand ambassador wa Beka Arena ndetse na Primus. Afite international hit na Shaggy, umuhanzi wo muri Jamaica. Nimwe mu ndirimbo navuga ngo yamuzamuriye urwego mu ruhando rwa muzika mpuzamahanga. Muri 2021 yarari mu banyamigabane ba televiziyo yitwa Isibo, ndetse anasinya contract ikomeye n'inzoga ya Brock yari ihagaze miliyoni 50 z'amanyarwanda. Yamamarije MTN na Airtel, ibigo by'itumanaho. Agirana ubufatanye na societe zimwe na zimwe. Yagiranye amasezerano na societe icuruza telefoni izwi ku izina rya Tekino. Izindi contract twavuga harimo Beka Arena nkuko nabigarutseho, yari ahagaze miliyoni 150, na company icuruza ibyo kurya yanavugishije abantu benshi cyane kuko yamuhaye miliyoni y'amadolari, ubwo ni miliyari y'amanyarwanda. Ikindi abarizwa muri 20 b'abahanzi bo muri East Africa batunze miliyoni y'amadolari. Ikindi wamenya, yitabiriye Coke Studio muri 2020, yatwaye Primus Guma Guma season ya 8 muri 2018. Bamwe mu bahanzi bafitanye indirimbo bari international twagarukaho twavuga nka Shiba Karungi wa Uganda, Paraso, Bitusi, Fik Femeka. Abo ni bamwe mu bahanzi bakomeye muri Uganda, navuga ngo bafite izina riri hejuru. Sibo bonyine akoranye na Calligraphy Jones wo muri Kenya, akorana na Harmonize wo muri Tanzania, Joe Boy wo muri Nigeria. Hakaba hari n'amakuru amwe avuga yuko we na Diamond Platnumz, umwe mu bahanzi muri East Africa dufite ukomeye, baba bagiye gukorana indirimbo, akiyongera mu bandi bahanzi nyarwanda baba bakoranye na Diamond Platnumz nyuma ya Deben na Mico the Best. Muri ino minsi akaba anafitanye hit n'umuhanzi wo muri Nigeria Joe Boy. Imwe mu ndirimbo navuga ngo nziza yanamufashije cyane kugera muri Nigeria,
kuba ariho hantu muri ino minsi nawe arimo aragaragara cyane. Dore zimwe muri award afite twagarukaho harimo Salax Award 5 yabashije kwibikaho kuva muri 2014 na aho yatwaye Best R&B 2016 atwara Best Male umuhanzi mwiza w'umugabo, 2018 atwara Best Artist umuhanzi mwiza, 2019 atwara Best Artist, nanone muri 2019 yongera yibikaho Best R&B umuhanzi mwiza uririmba R&B. 2017 High People yabaye nominated muri Song of the Year Rwanda, nubwo nyine atigeze ayitsindira ariko yabaye nominated. 2018 atwara Primus Guma Guma Superstar Season ya 8 na Best Artist nyine nk'umuhanzi mwiza muri uwo mwaka wari umaze kubiharanira. 2019 yitabiriye icyitwa Kisama Award Artist ananayitwara. Icyo gihe 2019 none yongera ajya nominees muri High People mu kundirimbo yiwe Emberazo afitanye na Shiba Karungi babaye nominated nubwo batagize amahirwe yo kuba bayegukana. 2019 High People Blocker itwara Best Video of the Year yo mu Rwanda. Nimwe mu ndirimbo yari nziza rwose n'amashusho nta kintu nayashinze. 2021 The Choice Award Artist of the Year iyo yarayitwaye. Icyo gihe yanategurwaga na televiziyo yaranabereye umuyobozi ariyo Isibo. Urumva kamwe mu boss ntabwo ari kubura kutayegukana. 2023 Choice Award yabereye mu Rwanda abasha guhabwa award ya Achievement Award bise Best Rwanda Artist nk'uko yagiye nabigarukaho umwe mu bahanzi bahembwe. Dore yuko iyo award yarikoroje kuri social media babyibazaho impamvu ari uyitsindiye, ariko niyo muhanzi muri uno mwaka wari murakora cyane. Kandi aherutse no kurikoroza kuri social media avuga ko azatwara Grammy Award. Benshi bamusamira hejuru batigabanya kurota. Ese nawe niko ubibona? Yibereye mu nzozi batigabanya kurota. Ku bwanjye mbona yayitwara, ariko yabereye mu Rwanda nk'uko Choice Award yabyagenze hano. Kuko muri iyo minsi nyine atari na deba ya danje cyane, kuko ni deba yanakurura ibintu byinshi, kuko iyi award Grammy Award ntabwo ari wenyine uyishaka. Nabonye na mugenzi we bari muri reb imwe ari we Element producer wabo nawe aheruka gutangamo indirimbo, nubwo atigeze agira amahirwe yuko indirimbo yiwe itorwa ngo ibe nominees muri Grammy Award, ariko nawe afite izo nzozi zo kuzayiteruraho byibura bwa rimwe. Rero na Melodie yabigarutseho ko yifuza kuyitwara, ariko benshi bakavuga ngo kugira ngo ayitsindire byasaba ko yaba yabereye mu Rwanda bakongera bakamuhemba igikombe cy'umuhanzi mwiza, twavuga ngo ni Achievement Award yo gushimira aho bakoreye ibirori ceremony. Ku bindi twagaruka kuri zimwe muri beef yagiye agirana na bamwe mu bahanzi bagenzi be. Twagaruka nko kuri mugenzi we banabanye namubereye boss muri Black Gang Studio, na wundi ni Amaji the Black. Banye kuva kera nk'uko zimwe muri video turi bugende tubibona z'ama interview, basa nkaho bagiye bateranaho amagambo hamwe na hamwe. Umwe ashinja undi ngo kumwima collabo no kuba yaramwirengagije nyuma yaho ubuzima buhindukiye. Kandi mbibutse yuko bano bari abashumi ya danje, dore ko banafitanye amahiti abiri meza katari kafatwa ku mpande zombi, dore yuko mugenzi we byananze Amaji the Black akaba yarasubiye inyuma.
yararebye aravuga ati n'amavunja ava mu gitsitsino ubwo ariko igitsitsino kirakomeza kikagenda ubwo amavunja n'indi gitsitsino n'indi ibyo ntabyo nzi ibyo ni ibyawe wo ndi kukubwira ibintu urifashe wita umuntu ufite barabasi amavunja utekereza cyane amaji umukiri umwita amavunja kuko yaguze ikipe ya basket yavuze ko baguhembaga si wowe guhembaga si wowe guhembaga tatarusha sawa rero hari ikindi umbaza se shamaje ariko nubwo mweze mbonye ko mwafeza abantu ntago wishimye ariko ubundi wakwishima byarakiza kubara kuvaho burundu ubyemera yego uhita umukiri umuhamagarwa w'amafaranga nanjye narakennye muvaho byose ibyo ni ibintu birenze ariko manikoko ku yindi bifu iri hanze ahangaha nayo ibiri igenda igaruka buri munsi agenda yigarura yikoroza asa nkaho agenda yataka mugenzi wiwe naho akomeje kwataka umuhanzi mugenzi we The Ben dore ko habanjije season yavugaga ngo bakoranye indirimbo collabo The Ben amusanze studio asanga ari kwikina PlayStation undi abura umwanya wo kurikodinga indirimbo bari bafitanye. Ibyo ni zimwe muri bifu navuga ngo zarikoroje zirabizamura bagira naho batakana, bamwe banagura abanyamakuru ngo bajye gusenya ibitaramo bya mugenzi we, dore ko The Ben ari mu Burundi aho yanakoreye igitaramo cyiza. Binavugwa yuko Melodie na timu yiwe bohereje bamwe mu banyamakuru bagombaga kujya kudobya icyo gitaramo cyari kiri kubera i Burundi, bakaba ariho bajya kugihagarikira kubera amabifu amwe namwe arafitanye na mugenzi wiwe. Nubwo mu mpera z'umwaka, mu ntangiriro z'umwaka 2025 ariwo turimo, Melodie yagaragaye muri launch album ya The Ben, ubona ari no kuyenjoyinga, ariko sibivuze ko bifu yari yararangiye. Bira ni ibisanzwe, umuhanzi mugenzi wawe ashobora kugaragara muri launch yawe ariko mufitanye n'utundi tubazo, nuko mubibona kuri aya mashusho arimo arahita. Ku bindi bibazo we na mugenzi we Ben, mama bifu amwe namwe bagirana, nibyongeye yabigaruye, yavuze yuko ariye muhanzi urimo urakora kurusha abandi kandi ari hejuru y'abandi bose. The Ben atakwirwa na mujya hejuru, nubwo mugenzi we atajya amusubiza ndirirwa yivuga ibigwi, ariko mugenzi we namusubize bikarangira aho ngaho, nawe yamuresi bikarangira nta kintu abivuzeho. Ku bindi na kwibutsa, Bruce Melodie yagiranye bifu n'umwe mu ba producer muri za 2015 na 2016, umuproducer witwa Piano de Groove Man, tutazi irengero ryiwe naho yaje kurangira. Icyo gihe yakoraga muri Super Level, yahozemo itsinda rya Band Boys na Mico the Best na Bruce Melodie, aho Melodie yagiranye bifu nawe, dore ko bamwe bavuga ngo bapfaga ngo Piano yashyize hanze amakuru yiwe y'ibyana yiteraga muri studio, ndati wapi ngo bapfuye indirimbo. Ni ibintu utari kumenya ngo barimo barapfa iki, kuko haje no kuvamo indirimbo navuga ngo yabaye hit. Melodie senda kwanga ayikorana na mugenzi we producer Fazo, ikorerwa mu cyahoze cyitwa Infinity Record. Izo ni zimwe muri beef navuga ngo zagiye zigakomera, wenda harimo n'izagiye zizamo izo kuba yarateye inda, abubona fana biwe bo ku ruhande ntabwo izo nazibara muri beef zifite wenda icyo zamwongereye, ariko beef zavuzwe cyane niyo ngiyo ya Piano de Groove Man, ni no kuva yava muri Super Level akayisezerera agahitamo gukora kariyeri solo na rebo nimwe abarizwamo. N'indi beef ya Maji the Black na niyo munsi gikururana, gushyingiraho na beef ya The Ben itagirangira ihora igaruka, dore yuko yigeze no kwataka Meddy. Icyo gihe yigeze no kubivuga we atangira kubataka, yavuze ko Ben na Meddy
ari abanebwe. Icyo gihe babaga muri Amerika, bari bataratangira kuza mu Rwanda, banze kumusubiza, we akomeza kubataka cyane, nubwo tutajya tubona bo bamwataka bamusubiza. Nakagaruka, mwari kumwe na Neidi Mugikari TV, the best entertainment TV. Nakagaruka, ntaho ubutaha tuzongere duhure ku munsi nk'uyu nguyu, bakubita ibyegeranyo byinshi cyane, n'abandi tuzagenda tubagarukaho. Hari abahanzi bamwe na bamwe baba bafite inkuru nyinshi nziza cyane ziryoshye, namwe mu mateka yabo meza cyane, tuzagenda tugarukaho rimwe na rimwe. Stay in touch, kora share na subscribe. Mugikari TV, the best TV entertainment. Stay in touch. What?